ئەمە لە هەولێر هاتنی بە بۆنێ بەفرۆجیەوەیەکی خۆشە هەنێم ساڵەکە بەفر دەباری دێنە دەرێ هەر وەکو نەورۆزە هەمێک بڵێن ئێستا زیاترش خەڵک دێتە دەرێ لە نەورۆزێ جێوێکی خۆش و بەفراویە. زۆر پێ خۆشحاڵین هاتینە سۆران و شوێنی تریش دەکەن و ئینشاڵڵا لە داهاتوودا زۆر پێ خۆشحاڵین بە خێزانی هاتوونە لە هەولێرەوە بەرەو سۆران هاتوینە و اگر ام نه وان بنا رو دم وقتی بنا سابین نه بنا آخرینه اول بموید اول که دو جام اول بنا رودا ترشو طوال ما حیوان ما بنا ما خوش صابنه هکم ترشو طوال حیوانات خوش نمالین اکید بنا آخر دی قلب بید حیوان ما جم مخابن دست ما در کبیتن راست کده یا خوده شو خوری وقتی رنگی دیتا خوری درن والله بيد والله خوری نه خوری هذا والله هلا خال هذا يجي خال ما هذا مسألة خدا ما ورسمی بو پیدن مواره هر گواهی که برای که دی گشت باناب مالیتن ده تاری کاری دیگه الحمدلله کرم خدا افسالاجی بفرکا جانیاتی و چند ساله و که افساله بفر نکردی الحمدلله هزار جا شکر امجی تا نهاری کاری جیرانی خواب کنیم بانیجی مالین دلو پاوان خلاص بر ماله آی باری My name is Martina. I'm from Switzerland. For the moment, I'm living here in Davos, and I'm a ski instructor. Like, I'm teaching kids or also adults how to ski. So it's really nice. I really enjoy doing it. It's a really grateful job because you see the progress people make during the time you teach them, and that's really gratifying. Il mio nome è Daniela, abito qua a Davos. Aspettiamo mio figlio che non arriva. È una bellissima giornata. Il World Economic Forum è ogni anno. Quest'anno è il 50°, no? Il 50° anno di anniversario. Ci troviamo bene. Solo il traffico, è un po' il traffico che è una cosa che ci dà un po' fastidio.